Programu pred švetom Svjatoho oca Mikolaja vyvedli vironaučni dzeci i dzeci, ktorí chodza na ruski jazik z osnovnih školok Svetozar Miletić i 20. oktober od 1. po 8. klasu, a pririhtala ih učiteljka Slavica Mali. Učešnikov na harmoniki provadzel Ljubomir Skuban. Paroh otec Aleksij Hudak stej na hodi podzakoval učiteljki Slavici Mali, a podzeljeni 66 pakeciki. U Novosadskej cerkvi Svjatih apostolov Petra i Pavla včera Mikolaj podzeljal pakeciki dzecom po zakončenju popoladnjovej službi Božej. Dzeci svjatiteljovi recitovali, a on im poručil, že bi bili dobri i slaveli Boha. Видите, я keď був такий, як ви, та som ще najvolil baviť. Rodiči mi hovorili, že treba še i baviť, ali isto tak i pomáhať druhým. Všetkým kolo sebe. I všade pomáhať tam, kde treba pomoc. I v školi, i na ulici, i pri chorých, lebo tí, ktorí nie najlepšie stoja za zdravím. Paroh u Novim Sadze, otec Julijan Rac, povolal dzeci na perši deň kračuna, že by prišli do cerkvi i dostali pakeciki od dzecog zo Njemecke i posovitovali ih, že bi še pomodljeli za tih, kotri im ih darovali.